tuk chua nuam ule thazing ogas ni somni pakhat sang ni somni panga ni nga ni ani a zoram niu si lo ngai tha ang u sai rang le kon pui in kar kong siam le turani thum chung chun lama lir thei tlan chol puan ani nuwa ni zanda ru ka tang khan apa nga ya tlan tir le tan ani helai kong pui chungchang a single point of contact puti bc lal ven chunga mla chuan konga that rei theina na bungra phur lir thei ten an phur thei chin ai ri tan phur to lo nan sarkarin ngai twana man mek thua soya kong chia chan chu ro sorwang ani rwalin bungra phur lir thei ten an phur thei chin ai ri tan phur thin wang ani bok quintal som ko phur tur po in quintal zani te an phura wangin kongin a dol zo thin lo ti in hetianga thlin to lo nan sarkar chuan ngai to na mang me ka lia thei phur phal chin po khau zo ka kalpu yangai atia Ministry of Road Transport and Highways le Supreme Court in ken ko turati ang chu mi state po inan kalpuya Mizoram po ina kalpu yangai ti asoibok kong chu atla chopa siam mek ni in lir theitlana tamlu tuk chuan kong siam tu te na tho ati boy thina wang le kong achia thui chuan khoile en kola har thina wangin lir theitlan ten kong siam tu te na tho an ti boy lo na turin ni thum chung chun lama lir theitlan cholan puang ti asoya hetianga an ti zeu zeu lo chuan kong siam ngot thei ani to lo atia hei august ni ko ma zonga an kalpui dan angani awangin mi puyan boy pha lu tu kan rin lo thua soi kong chia zwalna silchara tanga kilometer za somthum pani new kham rang noi ba ka kilometer za somni pakwa mega food park bulle kilometer za somni panga kon pui bula te ani a konga khwar chele le to a lir theian tang le to a lungtam tak mangin no to ma se kar khat vela liam chuan a chele man thina furwa latlak renga wangin kong siam huna niri lawa chuti chung chuan kong siam thatnan cheng noi zate lan seng to atia working season a chuan thazokin an siam theyarin thua soi lir theitlan cholan puan hian mi puya ngonga nei lo na turin rahman na dangan siam lo ti puti bc lal ven chunga chuana soya sarkarin lir thei chevela chinchia danin thole ni zan khan kon puya tanga aizol pan bungra phur engzat ma chwa an ni lawa mual khang kham ranga tanga kolosip asam lampanin lir thei zanga somthum chwa ani thunga sairang pe nga lir thei zani somruk pakhat le se thona lir thei zathum somli awai in lir thei zaruk pakhata tang khang meka ni zanda ruka tang khan dan pa nga in kong hi hon le photani a kong chin le khochina zirin repair le thina ngai mai thei ti an soyani zo phai le phai sena Mizoram le Assam state in rina enfia in kolosip borsa pu Robert Silal mangaya chuan nimin khana hmuna akal chil pu Robert Silal mangaya hian bairabi le phai sen police check gate inner line permit ILP pek chwa na tlo in tunna ya Assam state atangin Mizoram state chunga lu tuman thanim thin hle a hemia wang hian Mizoram loka a police station check gate ILP siam na po ngor taka kalpui me kani ati a hemi konga hian inner line permit chu film khurjok le felfai taka pek chwa atul thua soi kolosip borsa hian national highway 154 bairabi tu tui chwa en 0 point kong siam lai chu amuna tlo bokin bairabi khochunga tu lane kong siam chungchanga land owners te akoma bairabi khochunga tu lane kong siam na tho me karam nei tu ten zang na dom na chungchanga har satna an to te an soi ho bokani Mizoram police le CRPF in rui hlo thanem takan man August ni som pasari zan khan champhai police noya na lan bit po sa duty te chuan lir thei pakhat ikoven registration number MZ01Z6975 na lan khodai kong sira in hung chu enfia tura an pan lain akhal tu churam noi lama atlan chia a
zui ni ma se thim thama an man ngal thei talawa uluk taka lir thei hi enfia ani nuwa lir theia hian heroin gram zani somli hong somni pathum cheng noi som pasari le sing ni manhu thiam taka crispy wafer packet chunga thu ruk man chwa ani Champhai police station a NDNPS eklo chanin thubai zia lu ani a uluk taka chui zui ni in amo phurtu Ahmed Ali kumsom ni paruk son of Abdul Hamid Nilam Bazar Karimganj Assam chu Vapar Champhai district a manani a chui chun zom mek zelani Tun tho chan ni August ni som Pariat Khan Special Narcotics Police CID Crime le 225 Battalion CRPF Aizol chuan mualung thu le hwalngo mun khwa a joint operation nein lir thei pakhat Mahindra Bolero MZ05 6161 atangin methamphetamine kg sari le gram zakwa somnga panga arit cheng vai bel chekhat noi thum singli sang khat zanga man huan mana rilo hi lir thei hnung sit noi le chhuat noya pindan ruk siam chopalo thu ru kani mi panni Shanti Jiban Chakma Kumsom Thum son of Vinanda Chakma Ulusuri Longtlai district tuna hun tharveng aizola khosamek nia in chale Brigudan Chakma Kumsom Thum pakhat son of Rivodi Kumar Marpara Marmit district tuna Devasora Lunglei district a cheng nia in chal chu hemikai noya hian mananni thubai zia lu ngal ni in chui chun zom zelani bok Zo Welfare Organization ZWO shwai tu te chuan Mizoram State Human Rights Commission nei ve thei na turin High Court a PIL the lu ani to thu le tungin huna cabinet pompui na nga ani to thuan soi ZWO shwai tu te chuan Nimin Khan Aizol Press Club a thuthar the dar tu te komin an legal advisor Rosalind L Mar chuan September ni sang ni som ni pakhata ZWO bultuma PIL the lu ani thu soin hemi chungchang ngai tua hian voisomli paruk din ani to thu le order tum somli paruk chwa ani thu a soi Rosalind Elmar soidanin hemi chungchang June nili sang ni somni panga a court ngai tua dana chuan State Human Rights Commission SHRC rules Home Department in a draft chu Law and Judicial lama enfia tura thona ni a me ni somni paruk sang ni somni panga a chui chiana ni ba ka publish mabak to mai tura ni thu sarkar ukilina reporta July ni som pali sang ni somni panga a MSHRC rules to Law and Judicial Department kuta ala thule siam that nga ya neu thu a report Court na ngai tua nun ber July ni somthum sang ni somni panga a chuan MSHRC rules to Law and Judicial Department in a enfia to thule cabinet in a pompuyan nga thu sarkar ukil lamin report an the lut bokani Lai Autonomous District Council LADC Protem Chairman Natan Pulal Thanmoya Kolni MDC chu Longtlai Additional DC pu David Larin Oman Nimin Khan rin omna thu tiam ti rin alalut Protem Chairman Laglu na hun hi Additional DC Chambara neyani a United Democratic Alliance MDC le mipoimo dangte antelani LADC pu en zangura kai shwai United Democratic Alliance sarkar piang chaume ka chairman le deputy chairman an ba na wangin CEM rotna pompuin larsap chuan Protem Chairman Natan Pulal Thanmoya Kolni arwata Protem Chairman kai shwai na hnuaya naktuk August ni somni panhi sang ni somni panga zir top ni hian LADC sessiona chairman THAR thlan tumani Mizoram ku waching tu pol chuan ramdang ku watol ruk na manga sumdong an la reng chu poyan ti thu chwa siamin an tar lang thu chwa an siama hian ramdang ku watol ruk hian ram leilung fa te ku wathar chwa shal na konga harsat na athlen ti an tar langa Kuvara thara hun le dona kutna thoktu ten harsat na an to lo nan Mizoram sarkara thunei tu le police te po in nasale zwalin ma la se an du thu an soya
August la chunga police le Assam Rifles ten dan lovaram dang ko varau tol lu mun thuma an man thei chu Mizoram ko waching to Pol General Headquarters chuan lom oman ti thu soin Mizoram police le AR terin tlak zia le fak om zia ataka an mu chu lom oman ti in thamwan thla kan ti hle ti an soibok tun tho chan ni August ni som pariat khan lalruat ki ma electric veng in ti chuan tlom ngai chwa ni om takin OPD a pitar pakhata kaya anua poisa le a phone ruk sakina tlan bo pui Civil Hospital Aizola Security ten CCTV atanga an chui nuwa lalruat ki mahini min khan manani a hemi ma hian midang po alo bum to ti hriatani Civil Hospital ho tu te chuan an hospital chu ni tin mi zatelin an pan khom thin ani awangin rogro le bum manglaka mi puite fim khur turin an cha a hetianga buaina tok te chu security te hne na emo thok tu te hne na emo zwal ko wat thin turin an cha bok Chief Minister Pulal Duoma, Finance Minister Chuan, Nimin August ni somni panga ni lai ni chun khan, apisa a Finance Department ho tu te thut khom puin, an malak na thil sang a soi pui. He thut khoma hian Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority CAMPA Mizoram din hunle malak mek na te 15 Finance Commission 2023 to 24 grant tun hnaya mu chungchang le finance kai noi tun hnaya malak na langsar zwal te audit thu le project monitoring committee te ne na malak ho na tur te an soi ho ani he huna hian Chief Minister hi puti BC lalven chunga advisor to CM Finance and Planning chuana troi oma Finance Commissioner puwan laldina fan aile official dangti an tel bokani Nimin Khan Agriculture Minister Popi C. Van Lalruata Chuan Assam Agriculture University Jorhata Nihni O Tour National Conclave on Cocoa 2025 Hon na hun Kwalian ni inaman pui Agriculture Minister Chuan India ramin chocolate siam na atana cocoa mamo za chu metric ton nuai khatle sing ni ani lain tundin huna India ramina thar chwa chu metric ton sing ni le sang ni chawani a India ramina mamo za asomria chu ramdanga changalak lu ani awangin sarkar lai pui po in cocoa plantation zawzo ka kalpuyani theina turin ma ala chhomek ti asoya cocoa chu chocolate siam na atan mai ba ka damdoi siam na industry lama te cosmetic siam na ale chang siam na lama te thlengin atangkai hle ti asoya Mizoram Sarkarin National Mission on Edible Oils NMEO Nuaya Oil Palm Cultivation na kalpui mek thu soin NMEO Oilseeds Nuaya tung cultivation po nasale zwala kalpui tumani thua soya kutna thok tu ten hlok na antel tamle zwal theinan intercropping kalpui tumani thule heng oil palm le tung cultivation kara hian intercropping turatan cocoa china that tur thua soibok He National Conclave hi Dr. Femina, Directorate of Cashew and Cocoa Development, Government of India inakai shwaya, India Ram State mun shang atangin farmer le scientist ralan fuan khomani. Minister hi Agriculture and Farmers Welfare Department atangin Director pu Arlal nun zirale, Consultant putlang timoya zote tenan troi ombok. School Education Minister Dr. Vanlal Thanahovin Nimin Khan ACERT Seminar Hall Academic Session 2025 to 26 chunga Common Question Exam kalpui dan tur soi hawani SERT Seminar Hall Thut Khoma Hian Reverend Dr. K. Thanzawa Education Consultant Pu David Lal Thantluanga IAS Special Secretary School Education Department Pu Arlal Biak Zwala Additional Secretary School Education Department Baka
SERT Senior Officer te Director of School Education le State Project Director Samagra Siksha te telin Mizoram chunga government le government aided school zonga standardized assessment mga exam buat sai ni se anti a he exam hian autonomous district council huam chunga school te le private school te a huam don lau thung School Education Minister Hova Trukhom chuan he common question exam hi amingatan standardized assessment for elementary schools ni se anti a he hi Mizoram chunga elementary school 10 standard in angtlanga zo na le chan na NCF FS le NCF SE in asoite mumal taka an mel shat na duana ni thu an tar langbok Nimin Khan FCS NCA Minister Pubilal Chanzova chuan IBOK supply go down le IBOK le darlung in karkong tong leibula leitla niama enfia a Department thok tu te chuan amuna ngei kalchila ministerin an na tho a en pui chu thamwan thla kan ti thuan soi IBOK PDC supply go down huam chunga hian Khoparuk IBOK Maubuang Phulpui Satiek ta chip le thia kan oma ration card sangkhan zanga somruk pathum ommekin beneficiaries sangruk zasari somthum palian ombokani Oga sang ni somni panga hian IBOK kudama bu fai stock quintal sang khadzali somthum pani point pakwa biala oma he hian October sang ni somni panga thleng sem tura dayani IBOK hi monsoon stock center ani lo chungin sarkar malak na azara stock po atam lai takani a mipuita na thlamwan thlak hle ani Minister hian khwarel chiat na thleng thin chu tu thiam lo ma ani lo thule leitla niam twar tu ram nei tu te he kongin a chom khwa te ator pui thua soya mi pui te har sat na thleng thei sut kian thwai dan ngai tua in sarkari na ti thei ang ti ngalin PWD minister po ina ngai ven ring thua soya kang hun tlang dung mi pui te chu thamwang taka om turina cha ani IBOK le darlung in karkonga hian August ninga khan vertical le horizontal cracks leikhichat mu ani a August ni ruka senior EE SDO le bial tu JE 10 amuna en ngalin kongchan thei dan turwa manna siamani a report le estimate po thelu ngalani wak schedule tel tura malak me kani lain August ni sompalia ruwa sur tamlu tuka wangin helai mun hi amwal chopi na minta a KAWNGPUI pavement po metar zani vela min pui ta ani August ni som banga a Central Circle SE Senior EE SDO JE le SA 10 amuna kal chilin kongthar siam dan tur en hawani a hemini khothim nuwa survey hi zo felani Minister hi FCS NCA Additional Director Pusi Zadailova Aizol West DCSO Pulal Rinsanga IBOK BDO PVL Chakamar PWD Muifang Division SDO Engineer Lalrim Ruata Aizol East Block Shrai Tute ZPM General Headquarters Organization 9 le Media Department Tenan Troy Omani Nimin Khan ven bukram vai vakon len lis in hlan na hun LRNS Minister Pubilal Chanzova Office Chambara manani a bial tu MLA Minister Pulal Nging Lova Marin he hun hi akai shwayani Thosoin pulal nging lova mar chuan vai vakon khotlang ta na mel lung poimo takti thei tur lung kan phum theya khotlang shwai tu te thorim na zara a hlotlin na mel kan mu chho thei hi kalom hle ani tunaram kan ti fel tak hi khotlang tan rotling le tangkai taka manani thei nan khotlang shwai tu te le kan ho tu ten ngai twana an seng chun zom zel do na aizol lu na le kot chwa lun lai ani awangin thiang lim le fel fai taka en kol po angai don ati Pubilal Chanzova chuan Revenue Department hi kanin siam tha chho zela Department chunga monitoring mechanism kan duanga kanlen Revenue Rule Amendment te po Assembly a pharturin kanin buat sai me kani
vai vakon ven buk ram khu kum engi mozat lo buai pui to ani a ram buai chin fel hi a hau tak hle maya department le mi pui te kan tran rual chuan heng har sat na te hi ol samzo kina chin fel theiani ti voina len lis kanin hlan hian ati chiang hle ani bial tu MLA minister pulal nging lova marin thei to pachwa a tuna chuan vai vakon khotlang kuta ven buk ramalo om thei ta a kalom puin khotlang tan tangkai taka manani nge ka be sei ati Lendis in hlan na a hian pu arzo than moya vai vakon local council chairman kal chuak chuan report pe in pulal choi moya vai vakon local council chairman ni mek chuan thua soibok Hulhiap short stay center a enkol chwa te zinga mi zani velin ruilawan la fi hlim san nia chin chia ani Hulhiap short stay center core committee hi an chairman pumal som zwala ralte MYC chairman ni bok hovin ni min khan an thu khoma he huna tarla na ni dan chuan Hulhiap bech khat na a khan atop thlengin mi za som parukan oma an chwa nuwa volunteer mi somli pathumin follow up psychosocial counseling nein home visit voilian nei to a heta an mu danin mi somli paruk chuan ruihlawan la fi hlim sanani Bechni na hian mi zani somruk pathum om tluanin anni po hi volunteer somnga pathumin an zui ngala home visit voi khat nei to in mi za somruk pahni chuan ruihlawan la fi hlim san bokani Hulhia patanga kem chuak te tan hian follow up baka skill training ram han me kani a mystery training mi somnga tan plumbing mi somthum tan aluminium fabrication mi somthum tan assistant electrician mi somthum tan basic food processing course mi somni pangatan ti ani a skill training hi September ni khata tanga nei tran thei be sei ani Bech thumna hi August ni somni panga a tan le turni in Hulhiap short stay center program hi thlatin nakum March thla thleng chunzom tora rwa man photani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thlatu chunga lom thu kan soye